So guys, tini block nke Shillong airport no tini phunung nai nirok naima nai tini Shillong airport tini ang thang tonga ni borok no nani bang Shillong airport ro nke no bo sani ang tini no Shillong airport no nai no nai tong ni tuluk kala lo kono no khem sep nazar rok phung plang thnai nirok nai tong manu okay tabo kaisa among ke tak ang je thang tong lamang ke bo ke pan thore ria ta kaisa dama school ma lai nai bela school zani school dam hi no noi to na hasal ni BTW school hi on ni school bela ke dam u building ko man je bus kan no mani or zawo onke businessman rok to ro basar pore manas normally saka ganang basar pore ro maya asa khleima u bus kan business ko man bot ro school si or ni monthly busarok thang sia hai pan khna mote je belai morok belai koto belai dam hin khna bu ai ata joi borok rok phung mayo jagao sakari khaini rok businessman rok is phung manai asuk dam no nai tong di ui school musuk ha emne ke tabok tambo mu ni BTW school bu mu belai koto musuk koto na le gori rok mo ke VIP school rang pesa kan done oni school Amo school from Nopoma. Chat hog da lagi rana. Amo nang mo ada di SP petrol pump ke hamisa or da wad hog da di tan mo ane bangle bo favorite. Hog ka or da wo ba je asa klai ya. Lo da ne thong kan na bela ke ka. Okay. 1500. Kotar kai tongu 1500 thog kai tongu. Ta और ने सबसे थोक का है के yang ke lama ini tui hozagu amo ya ko thama lama klai ba no nang se phunuk thangs nahi kisa phunu rokha nirau nai tongdi और जा ओ tui boropa ne tui और o tui belai he koto belai kchung और jagaro और ne tui bai Shillong ni current cholebu nai de nirok Lai koto jaga amro len thang to mani judu bina thang to no nuk to ma na nai di belai dro kha he tongu no nai tong di no ban belai lucky judu bina bina no nuk tongu phaisi nai di rok yani Shillong ni blog no no khe nai uya koi tong man Pelen lai tong na katak sang to ya ku thang na ki ya gra sama thang na ya gra thang na ke ya gra thang na to ba sing khe ba lai ne tong na omol lama ke sini Tripura thang ma lama Silchar thang ma lama Mizoram thang ma lama highway Guwahati ni phaila kan jeka Shillong Meghalaya ni makanai ha sar nang Tripura Shillong Tripura sorry Tripura Mizoram nang lai me ya gam u highway tong tabo ya thang tong ya thang u highway lama bono chin yang thang lama no nai tong mana nai tong di ka ke nai thokin no nai tong di asu nai thok si bai nga bai no phaila hang ke ya pro ni sini boro or za hotel khulok tong sika keno or batha ko chaya ko thang mana sim ro do ko tong za jabu yang Udaipur di gini jenis orang Jawa sini borok ni naik tu gua kau ini rok breakfast rok temaro ya punya payah hang ke thang hang kelai sepuluh orang kan rok saya kau thang sini logo hosina sini borok ni hotel no nukhana orang mai rok saw rok restaurant thung mana ke orang Jawa no ha payah hang ya punya payah hang kan orang Jawa bathang mana tak hai tu mai bo boleh dah Robi Sons orang sini salah hayma ke boleh itu omong ke sini boran hotel no payah kau indau ni payah ya pun ni payah ke bathang mana jaga no lai mana highway lama yang ni lai mana highway to guys ang paisok paizak ni bai hai ni hai bypass omro yo paisok baya tang login ro paisok baya restaurant no nuk tong na
restaurant nuk to na sini boro tongor jaw no batha koi jang staman airport ni phaila angke na singi portha sabji portha restaurant no thungmano saw momo ro thungmano sa phaidi or ja phaibai porte khlai man rest khlai di dro khaisi haina hai tabo no no chawai airport thangkhno bisnai bye tab tak le bane raho by line me bye bye ke tabo so to yung tongu airport do kisal lo no batha ko charo mung phaile ha kita bona hai ramana khai dong phiu te 5-10 minutes ke airport bising hai ne ha ke ni ro kaha khnai tong di balung ma le hai trak so lai tha tok ta ha yang kisah tung udo, tu namanya Shillong saya yang tung udo namanya bypass bela, yang ke berai ke tung Shillong city saya tung ini ke bypass di pada angke, berai ke tung macam apa tung, ke warau tung yang di warau yang rawon bos rawon seram miar apa yang pasal lagi usung, hawa kau ibu nyoro bagano hahawi, entry ngah, mana halah itu airport bising lo. Sini yang hai seng so ya tanih male yang ni asuk airport besar ngete flight ba kai tong thoya belai sakuru zag okay apa itu bisingo parking no haya kan woi no gari no park khai woi ke phunu phusna Shillong airport ayang ke parking no tongu na shingman gari to na shingman parking no ke signa sekonte ya oh ni parking nggak suto thaya hai khana smart ya ko kena ya thok nugu ayang bising hamaro khai yang hau entry ro khai nggak tak to ang to bising mahaya ang to kaya ba ge omon ha yang parking ro sida thamul ke parking the airport ni ngatak no bus kang di thang phunu pisnai parking ro or jagro enter ro khaima na gena mai tong di bus kang ge sung borok na simani sin gari tongmani jaga pesna na si tongmani ke yang bus kang jeno humani parking or jawa sung na sima tongu borok na singui ni omoti bus kang ni ge toilet room ro tongu gents ladies joto no tongu ngai oro hapni ro gola parking fee marawu pesna na phaimani 50 rupees parking fees marawu okay no night mana asugna no hamjagla hanke sajagla hanke logaba na subscribe share khairodi tini blog asugna jotono koywa kamko tonne kanke sadi nungdi sadi enjoy khaidi ani blog nai enjoy khaidi like khaidi subscribe khaidi share khaidi bye bye